Image Paodam miyang dabiribasing bukurumzari ngasigi maroiba pau pizari ngasi pangthokiba miyamgi numit amadi Hill Leader Day da Chief Minister na wakat jamri ga tarani thu lokhakre Bihatar Bharat Campaign Thawal District ki oina ngasi hodokre Chamayangkai suba Mahatma Gandhi ki mapok numit ka mari lainana pangthokpa car rally Yangon gi da makhongsan kre Loinana Mongoloid FC 7 ki SS Noni Gopal Memorial Invitation Football Tournament ki quarter final changre. Paumucha khaina pizari. Miyam gi numit amadi Hill Leaders Day punna ngasi Chief Minister gi Secretary ta laiba Darbar Hall da pangthokre. Mahausa gumna ching amasung tampagi district sing dagi masing yamlaba miyo singna Chief Minister Biren unana balaki makhoina makhoi khudong chadaba kaya adu Chief Minister gi mafamda khanganki. Chief Minister na hagteng na ayuktagi numitung matung fawda miyoi lising amachani rom dagi wakat jamri tarani thoi rom lokatki Principal Secretary Hel aduga miyamgi numiki Nodal Officer Bumlun Mang Bualnam Commissioner Planning aduga OSD 2CM Sumanta Singha Secretary 2CM NGO Free DIG Admin IK Muiba aduga Atai senior government official singna miyamgi wakat sing adu yengsinbada Chief Minister bu mating pangki Haksel Minority OBC amadi Scheduled Caste Social Welfare Education as Manipur State Cooperative Bank Limited aduga police na CM ge Secretariat Complex ta leiduna miyamgi khudong chadaba sing adu wakhainaba thawrang tawduna laiki Differently able persons lukrabi amadi lairaba imungi miyoi sing lenga ke scheme sing mapung oina Chief Minister gi haksel gi tengbang CMHT aduga Chief Minister gi swata hauraba sing gi tengbang CMST na chingbada mingchanki Lairik laisu hairaba amadi khutsa haiba naha sing tongan ba bank sing dagi senthang launa na bagi matang dasu identify tawki Pokpadagi chahi taruk fawbagi manungda laiba angang singi hagchang fibamda asoiba laiba sing amadi ahal oiraba singi special treatment taunaba district hospital thawbagi district early intervention center DEIC amadi geriatrics care unit ngasi Manipur lenga ki health and family welfare minister L Jayanta Kumar na hangdokre District Hospital Thawalgi District Health Society amadi Hospital Management Society na sinduna District Hospital Thawalgi Complex ta pangthokiba DEIC and Geriatrics Care Unit hangdokpagi thorom aduda Minister L Jayanta Kumar na athuba mitunglen NHM Manipur State Health Mission Director S Manikanta na thoromapu loinana District Hospital Thawalgi CMO Dr N Jayanta Kumar amadi RBSK gi State Nodal Officer Dr Ibem Chana akhanaba mitunglen sing oina saruk yaki Thoromaduda athoiba mitunglengi warol piraduna Minister L Jayanta Kumar na hai lairiba lengak asina haksel gi lamda angamba thakta mamalyam laba praja gi punsik kanaba honari ngasi Thawal District Hospital da sangariba DEIC sanglen asi lupa lak chamang marifu chang na sabani aduga geriatric unit asina lupa lak marifu chang na sabani center asina khara sothana laiba achoba hospital da layingba ngamjadaba miyoi kayada kanaba piragani lenga asena fan gi awaba kaya mayukna jarabasu prajagi haksel ki lamdadi sotadanaba honaki kani haiki loinana ngasi hangdokiba DEIC amadi geriatrics care unit asida mathau tawgadariba staff singi pukning chingsiladuna wafam kaya su phungdoki masima tawlo de ka tumin phang lai ta gen no madu thabak to mi ko te amasung profession da madu professional ethics da yaut nang na khangi makal poto ka guideline ji yawri makal poto ka lai project ka makal chana ram ra da ni mo do madu da nang na develop to we have lai makal given situation chiga chana mo nga develop to we have yawri ka you come up with certain good solutions law all adu da ai thabak to ri ya ka thawal ba ko phalang lak mi soitar mo phalong chen ji bi adu wai thau ti nga le ka chaki bi adu jin pu bi adu di ka ma to that is meaningless
Indian National Congress INC की स्टूडेंट विंग अमा ओइरिबा National Students Union of India NSUI ना महै मसल की लमदा हेना फगतपा खुमांग यांगसिनबा इंडिया अमा पुरकनबा पांदमदा महै लोइसंग कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंगदा चथगदबा बिहातर भारत फ्यूचर ऑफ इंडिया कैंपेन थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना ngasiदagi हौदोखरे इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स राइट्स कमीशन End corruption in exams, English classes, reduce fees, increase seats, expand hostel capacity, and self-financing courses, free education for women, youth clubs, India Corps, scholarships for all needy students, haiban chingba kholau sing puduna chathagadaba campaign haudokpagi thorom aduda Kaisam Megachandra MLA Wangkhem Assembly constituency na athoiba mithung oiduna haudoki Thoromaduda NSUI Manipur State के President P Bankim Chandra Maitai Manipur Pradesh Youth Congress के President Amit Hussain NSUI Thawal District Amadi Thawal Block की Thawpuba Singna Thoromapu Sing Oina Saruk Yaki अथोइबा मिथुंग ओइखेबा MLA मेगा चंद्रना फोंदोखिबदा NSUI गी थौमिसिंग अमसुंग मेंबरसिंगना मियामगी मांग थादुना मियामबु लमजिंगदुना मांगलोमदा चंगसिनबा इंडिया अमा पुरकनबा होटनबदा अचौबा थौदांग लौगदबनी कैंपेन असिना अवार्ड अपा कया लैरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी कॉलेज सिंगी अवार्ड अपा कया दुबु खंगदोक्तुना अमदी महैरोइसिंगना महै तंबदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग अदु नेशनल की थाकता पुखतुना मेंखतनबा होटनगदबनी हाइना फोंदोखि मणिपुर सरकार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाही कया दाइन हार्नेस स्कीम की मखादा पेंडिंग लैरकपा फाइल के एप्लीकांट चाम सुपना अमगी मनुंगदा तोंगान पोस्ट 38 की अपॉइंटमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट असिबु यंगसिलिबा मिनिस्टर कराम श्याम की ऑल सेक्रेटरीट लैबा ऑफिस दा कैंडिडेट सिंगदा ऑर्डर को सनखरे मिनिस्टर नंगसी खुसिनखिबा अपॉइंटमेंट ऑर्डर की पोस्ट सिंगदी मंडोल जिलादार स्टेनोग्राफर LDC ग्रेड 4 दा प्रोसेस सेबार पियोन की पोस्ट सिंगनी अपॉइंटमेंट ऑर्डर पीबगी थरोंगा मरी लैनना पाउमिसिंगा उनबदा मिनिस्टर न फोंदोखिबदा ngasi नाउना अपॉइंटमेंट ऑर्डर पीदुना सरकार की एम्प्लॉई ओइरबसिंगना सेंजा थुमजा तौदबा मथौदा पुकनिंग चंगना मियांगी इंटरेस्ट थबक तौनबा पाउताक सु पीखि ngasi की थरोम अदुदा केफ अमसुंग पीडी की कमिश्नर जॉइंट सेक्रेटरी सु सरुक याखि ngasi ayu pung 8 makhairom tabada Imphal East District Lamlai Police की मनुंग चनबा यारनपाट मना की अमुरई लोक हाइना खंगनबा मफम अदुदा लंबीदा चटपा मियोय तरुकलोम खंगहौदना खोइरेल खोइना चिकपदगी जेनेम्स हॉस्पिटल दा लाइकनखरे हाइरी खोइना चिकपदगी लाइकनरिबसिंग अदुगी मनुंगदा नुपी अमा यावना मियोय अनि सीरियस ओइदबदगी डिस्चार्ज तौखरे जेनेम्स दा लाइकनरिबा मियोय मरी अदुदी नामैराकपम नुमितफाबा चाही यांkai लाइस्ट्रम रंजित चाही हुंफु नोंपो संजेनबम अमदी मोइरांगथेम सूर्यकांता एलाइस ओरा चाही यांkai निपान संजेनबम खुनौ अमसुंग येंकोकपम प्रोफेसर चाही यांkai निथोय टॉप अवांग लेकाइदगिनी सूर्यकांतदी सीरियस ओइबदगी राज मेडिसिटी दा रिफर तौखरे थौदो असी मियोइसिंग असेना गाड़ी मचा अममम तोंगदुना मागी थबक चटनबदा मफम अदुदा पाइरगा लैरंबा खोइरेल मयाम ओमसलक्तुना चिखिबनी मखोइसिंग अदु खोइना चिकपा अदुदगी माइकै खंगदना चेनकी खोइना चिकपा मियोइसिंग अदु कोक चिकपा ओनिंगबा निंथम चनबना चिंगबा तौरकपदगी जेनिम्स हॉस्पिटल दा पुखलखिबनी खोइसिंग अदु कनागुंबा मियोइसिंगना खोइगी महुम थुगाइरंबदगी पाइथोरकपा ओइरंबा याय हाइना थाजनरी चाम यांkai सुबा महात्मा गांधी की मपोक कुमोनगा मरी लैनना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे न सिनबा कार रैली ngasi मोरे लांथोक्तुना यांगुनगी दमकता खोंसानबा हौख्रे कार रैली अदुना मोरे यौरकलबा मतुंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP दा 43 असम राइफल्स ना रैली अदुदा सरुक यारिबा सिंबो ओपगी थरम अमा पांगतोकी ICP दा चे चांग लोइशलबा मतुंग म्यांमार की यांगुनगी दमकता इंडो म्यांमार तामुलेन रूट फाउदुना चतखी म्यांमार रोमदा हेक चंगबगा म्यांमार की तामुगी डिप्यूटी कमिश्नर अमदी म्यांमार की तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना ओपगी थरम अमसु पांगथोकी काररेली असिबो लुचिंगबा अवे दामले जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ना फोंदोखिबदा हाइरिबा रैली असि महात्मा गांधी की चाम यांkai सुबा मपोक कुमोनबु निंगसिंगदुना पांगथोकपनी रैली असि दिल्ली दगी हौदुना म्यांमार की यांगुन तमना चटकदबनी
ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 35ꯅ ꯒꯥꯔꯤ 10ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯅꯤ꯫ ICPꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗ 43 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠ ꯁꯃꯤꯠ ꯁꯨꯗ, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SP ꯗꯣꯛꯇꯔ S. ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁꯤꯡꯍ, ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP KH ꯔꯣꯕꯤꯟꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ T.H. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯁꯟꯖꯦꯟꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ (ꯃꯤꯗꯥ) ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯃꯤ 12ꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯤꯂꯔ 12 ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ 9 ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯤꯂꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 1 ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯇꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 85,000 ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 8ꯗꯒꯤ 16 ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯀꯥꯔꯇꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 63ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯂꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ, ꯅꯤꯡꯊꯦꯝꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜ, ꯀꯩꯊꯦꯜꯂꯥꯛꯄꯝ ꯖꯦꯝꯁ, ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝ, ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯆ ꯑꯥꯏ. ꯒꯧꯇꯝꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣꯅ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯝ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯇ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 45.32 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯗꯁꯨ 1.03.28 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯔ 200ꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯗꯁꯨ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯩꯊꯦꯜꯂꯥꯛꯄꯝ ꯖꯦꯝꯁꯅ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯝ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯗ 95.32 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯡꯂꯦꯝ ꯔꯣꯖꯤꯠꯁꯨ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯝ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯇ 95.32 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯇꯤꯝ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ (MOAꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯛꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯗꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯁ ꯆꯅꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ 19 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯁ ꯆꯅꯝ ꯑꯣꯐ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯣꯏꯗꯥꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ L. ꯄꯤꯁꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯁ ꯆꯅꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯆꯩꯆꯠ 19ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ L. ꯉꯥꯟꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯁ ꯆꯅꯝ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯣꯔꯊ-ꯏꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯈꯛꯇ ꯃꯤꯍꯧꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯊ-ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯍꯥꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖ, ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞ, ꯇꯝꯃꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ, ꯀꯪꯂꯥꯃꯩ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ-ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯧꯄꯨꯕꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁꯔꯕ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ (SSA) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯃꯩꯙꯃꯤꯛ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ (ꯔꯥꯝꯁꯥ)ꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ
tha taret lom talap pidana lakpagi mayokta chatharakpa khongjang ngasisu makhatana changsili khongjang asigi saru ama oina ngasisu SSA amasung Ramsa Teachers Association na kangpokpida leiba association asigi office mamangda khongjang changsinkhre khongjang asida saru yakhiba SSA amasung Ramsa Teachers Association gi miyotsingna phungdokhibada SSA amasung Ramsagi Ozasing Manipur Lengakna Thawai Bidre Lengakna Tha Taret ki talap pithoktana lairiba asi athuba matamda pithopiu talap pithoktana leiba asi namaram oiraga imung manungda khudong chadaba kaya mayoknari miyoibagi minungsi yengbiraga pithoktana lairiba talap pithopiu haiki ngarangdagi ngasi fawbuda District Police Churchampur NAB Manipur NCB Imphal Zone 25 Assam Rifles amadi District Administration gi staff yawa joint team amana Cycle Police Station gi manung chanba Tuikhamphai Village amadi Hengle Police Station gi manung chanba Loikhai Village da aina yadaba maungda tharamba popi pambising manganbagi drive chathakre drive aduda Tuikhamphai Village ki lam ekar chama supna ahumda tharamba opium kg lisingama supna kuntra puthokadaba aduga Loikhai Village ki lam ekar marifu tarukda tharamba opium kg chanipan humpu puthokadaba popi pambising mangankre haidi Jawahar Navodaya Vidyalaya Sandumba Achoba Kakching Khunaugi alumni gi first gi 21st batch phawbagi mihut sing amadi association gi executive members sing gi oiba special meeting ama hayeng ayu pung 10 makhai tabada library and information center Kakching da pangthoklagani maramasina association gi advisors sing executive members sing representatives amadi association gi atai members sing na matam chana laktuna meeting asida saru yaranaba public relation officer AAJNBSA and convener the committee for the special meeting na thadorok pachirol amana khangalakli Pulwama terror attack ki matungda Kashmiri singbu India gi mafam kharada food chaiduna tathi tawina tawriba adubu state singna thokhandana ba Supreme Court na khangankre Kashmiri singda chathariba food chaibagi thogdok thokliba state singda Prime Minister Narendra Modi na cheksinwa khangankre Rajasthan da pangthokpa miyamgi rally amada wangangwada PM Modi na haiki Kashmiri singi dama aikoi lantheknaribani Kashmiri singi mayokta nate terrorism ki khutta Kashmiri asi yamna awaba nanglabani leba asigi miyamna Kashmiri singi dama lepkhiba mathau tai Pulwama terror attack ki matungda Kashmiri singbu tathi tawoina tawdanaba amadi adugumba thodok thokhandanaba state tarada Supreme Court na khangankre BJP gi senior leader amanasu Kashmiri singda food chaiba tawbagi thokliba thodok singbu yaningda phongdokpa leitri BJP gi senior leader amatanasu Kashmiri singda food chaiba tawbagi thokliba thodok singbu yaningda phongdokpa leitri BJP ga chatminariba Shiromani Akali Dal amadi Shiva Sena na budi kanna yaningda phongdokpa laikhre haidi Arunachal Pradesh ki tribal community tarukta permanent resident certificate pinanaba proposal tarubadagi state aduda yamna achouba charangnaba ama thokre oiriba fibam aduda Home Minister Rajnath Singhana state miyamna pukning phatana laibiu haina appeal tawkre Home Minister Rajnath na Chief Minister Pema Khandu gasu wari sanaki Arunachal Pradesh ki district ani Namsai amasung Changlang district singda labor tribe taruk Dioris, Sonowal, Kasaris, Morans, Adivasis, Kashmiris amasung Korkhada permanent resident certificate pinabagi thaurangda atai community kharana yaningdaba phongdoklibani sanabagi pau All Jiribam Sports Association Aza Jiribam Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki playground da team tara nithoina saruk yaduna chathariba 7 KSS Nonigopal Memorial Invitation Football Tournament 2018-19 gi ngasi sanakiba aroiba preliminary knockout stage ki match da Mongoloid FC na LFC Jiribam bu goal mari amada maithiba piduna Mongoloid FC quarter final league round da changre Tournament asigi ahanba quarter final league match da YDO amadi Truppu goal amamam chanaduna draw oikre hayengi second quarter final league match da MPSC amadi 11 start AC ga sanagani
Khumman Lampakta Chatharakliba Nifumathoi Shuba Junior Boys National Handball Championship 2019 ki Marini Chanba Numita Manipurna Jammu amasung Kashmir bu Kulumdoi Kunithoi Delhi na Odisha bu Kulumdoi Tarahumdoi Chandigarh na Maharashtra bu Kulumdoi Kunmathoi National Handball Academy na Telangana bu Kuntaruk Taranipan UP na Rajasthan bu Kunmari Taramapan Madhya Pradesh na Chhattisgarh bu Kuntaret Kuntaruk Sai na Kerala bu Kuntaruk Taramapan Haryana Punjab Kumapan Kunmarida Maithiba Pikre Manipur Handball Association na Handball Federation of India ki Makhada Championship Assisenduna Haukiwa February Kundagi Pangthorakpani Aroibada Maroiba Pau Muhanna Pizari Ngasi Pangthokiba Miyamgi Numit Amadi Hill Leader Day da Chief Minister na Wakat Jamri ga Taranithu Lokakre Bihatar Bharat Campaign Thawal District ki oina ngasi hawdokre Chama Yankai Suba Mahatma Gandhi ki Mapok Numit ka Mari Lainana Pangtokpa Car Rally Yangon gi da Makhongsan Kre Loinana Mongoloid FC 7 ki SS Noni Gopal Memorial Invitation Football Tournament ki quarter final changre Ngasi gi damakta di Paodam matang sida lojere miyeng tabiri basimbo amukana khonjari